Sang Prabu lantur inggih ne mangken makadi linggih ido Sang Prabu Basuparicara ne mangken ngelanturang daging tel pengandikan idone nya reng dia daging tel penganikan ido Sang Prabu katibo ne mangkin ring ni dia girike dia girike daging penganikan ido Sang Prabu uduh ne ke dewa dia giri ke anak ibuku idewa men jane uduh dewa dia girike dadi buku tumenan anak buku manire nepukin anak kadi idewa anak ayu selamine gelah hidup dini di gumine jag buko tumben gelah nepukin anak jegeg jegeg kadi idewa kadi dewi sari yan buat kejegegan ni dewone inar gamayang banglah saat waluyu kejegegan Dewi Sri nurun mepuayangan rengangan idewa kayu nagelan
saking kejegegani dewone adin do ane ngeranayang perajani nerugdug tangkah manirone uyang belasah ketu kekenah ban manire dambanin aja ragana beli sawireh gelah nandang duh kita sakit hati buduh kasemaran tekening ngidewo ane jani gelah ngide ubaden sakit manirone adi ayu tuah pragat kekedo ben gelah nuturang kapening idewe sang ajegeg dia beli angin unteng pamunyin manirone ane jani tekening adi sang ajegeg tunas beli penglasio idewo adi ideh beli angon beli somah to kitu nyenadi ya Wataran gelane wani ambil gelang ne mangkin malih larisido sang Prabu Paresare mangandika paman sang dase bale paman ne jani puteran gelah ane lanang bakal ambil gelah ane lodo sing ke sake walo paman dase bale puteran gelah to ane loh ento tusing jambil gelah waman nganggon piana pengideh gelah teken paman dase bale sawireh gelah ne tusing je bakal ngambil nah paman jani ngupu pira angon yo pianak gitu pengideh gelah paman daso bale matur suksema riwos kadi asa punika daging renteh pangendikan ido sang Prabu ne mangkin
sang daso balo ngaturang suk semaning manaka nuna sepamit ring narepati saha digelis ne mangkin sang daso balo nuna sluger nuna semua pamit ring linggih hida dewago dia gelis budal waktu Vijana Gusati Dorne mangkin sang daso balo digelis ngelanturang pemargi ayat budal saha makto okanido sang Prabu Paresare sane peragayan istrine punika Nika gitu Prabu Basu Paricara inggih wantah kadi asa punika Presida antuk titiang ngaturang inggihan daging carita ide sang Prabu Basu Paricara bace kanggen sulukure nyungwing daging caritone sane sampun keremayang diwau wiakti becik pisan keanggen sesuluh ring sejeroning kauripan ring galah pungkurang naler mapinaweg ring pari dedane pamiarsa semeton sareng sami minawita wenten raris galah ring pungkuran ukas nerika malih dumadik wenten kadi paswecan ides yang pramukawi rinap kalaning galahe punika Presida raris titiang kecunduk malih kirang langkung sinampuri sake maon banget raris titiang ngelungsur ring pari dedane semeton sareng sami maka kirang langkung tuantuk titiang ngagingin ring galah ne mangkin atur penyinap kauncara Pramosanti sane pinih untad lugrayang raris titiang ngaturang
pinake angin nginep ring sejroning galah ne mangkin ngiring ngaturang paramo santi. Om santi 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 om. Raken tingkap. Yes!